Hello, DVC ni lunglom te inan kukunin tla inha. Machnil hai retiang thangkal het kho mi karak chimlai, tol chung thang pang karak chimlai. Ani somli nak ha kha kuchung ral kap op nak du lo nak lam zo nak chu. Ral kap le pelak ni an kham na na in, lam dang in mi pi ni an shan ha. Ani somli nak machnil hai riat, ha kha kuchung ral kap op nak du lo nak lam zo nak chu. Ha kha krasan hol in an thok i, ha kha zupi si biang in mai an phanlan a. Ral kap le pelak ni an kham na cha a. Du lau nak alang tarmi mi pini lamdang in an sial na. Hi lam zo nak hun a ha kha pastor cheu khazong ne an talpin ha i, mai suang in lam an shuain ha. Ha kha kuchung ral kap ok nak du lau nak lang tar nak chu, ni somli tiang apun pun in lang tar ase i, liam ha atwar mi le achi mi an umri lau. Lam zo chan ashaw jang kau na in, ni hin tiang minau thazang se se. Hum him nak ala dun ha thazang se se akar chin lang mang i, atu bantuk in konden nak zaiman umlau in atluan ri hi ase. Hi kong hei pet lai in ha kaminaw pakhat ni mai suang in se kan nu kan mai in hum him nak akan lak piak tun ha chung a kan ilom tuk ni hin tiang lam zo min ha cha a ti in ram chung ram lang in bom chan nak ape tun ha zong kan ilom tuk ram chung ram lang in kan lung rol nak thong in kan daw mi ral hi kan tai shim lai ti achim ha kha ko chung lam zo nak a ral kap le pelak ne mai thal kon phang tak tak man a umri lo i ni hin tiang a hliam mi an umri lo Myanmar ram chung hun tampi a chun mai thal kon phang tak tak mang in ka le tha non atam tuk na in ha kha tu a chun ral kap le mi pi mai ton im boi bar nak chu a umri lau tia thang kan thai ram chung thang karak chimlai thong ni puriat phung shampi shop yak ding in machin hlai suri zan a mun minau ni thong ni puriat phung shampi cha ok mai khang in du lau nak an langtar thong ni puriat phung shampi mai khang in du lau nak langtar nak a an shui tu pakhat ni hitluk achha kha mi phung shampi hi kan du shim shim ti lau ral kap ni an thel mi phung shampi ni chun ral kap no ngai nak asaw tar so so men laung ase mai kak nak in afak da mi du lau nak langtar ning se lo kan langtar ri lai ti achim mun ram kul mulamiai khwa a minau asinglang chok in du lau nak langtar ase ral kap le pelak ne shemnam phang in mi bu an thak na cha a du lau nak langtar nak chu mun khat long a langtar ti lau in mun kipa I check in du lau nak langtar si ti RFA ne tel Committee representing Pithong Sulato CRPH ne ra rang pu tia athan mi memaram ok nak la tu ral kap ne memaram ro nak pe tu do Aung San Suu Kyi chu ai mor nak sol phun atwa ti in sol an kol national history zan ral kap thong that nak ni do Khinchi Foundation cha a Sepine Company u mangwei sin a $US singala cheu achawlhan chu tangka chu tripli a 10 in alak chu cha a do Aung San Suu Kyi ni hin ai mor nak atwa tia an langtar hi kong a NLD laini chathan chwa mi le nak a umri law aliam cha zar zong a do Aung San Suu Kyi chu u phu min ting ni dola le sui apek te in aswal an rakol bel chang chu kong a NLD party ni chun asham le adong a umlo mi swal kol nak so so asi tia le nak an rak to tia BBC ne chel ra kap ni uknak alak chung a chan karlak nyamaram uknak tonwa ala tu committee representing Pithong Sulato CRPH ne February ni khathok in ramchung electric man chu zaimhan don khan tu umlo in lot tar di nan city in machnil heret a than CRPH ni chathan achwa mi chung a February ni khathok in chung a man mi electric mita mandel te chu zaimhan don khan tu umlo in lot tar di nan se hi chathan chwa ni thok in mai kong a chathan chwa mi a umhlan tiang mai man lot tar nan si tia an langtar in chung tang man mi electric mita man long slo in chung a man lo mi mita man zong lot tar chi ding in ram mi tampini nol nak an to tia BBC ne tel ral kap ni February ni khathok in memaram uknak alak e machnil heret in chun ni somli leneruk atling chang ni somli leneruk chung memaram hun kip a ram mi ni du lo nak aphun phun in langtar ase du lo nak alang tar min ha chu ral kap le pelak ni mai thale sham phun phun phang in mi bu an thakna ral kap le pelak ni mai thale sham phun phun phang in mi bu thakrong a ni somli leneruk chung a anun nak aliam mi minung zanhi la hlai street lang an sichang e minung athong lang aliam mi an sichang hiban tuk to asar nak chu volai chungram kipni than le dau cheu ase e ngol jok sok ding in nol nak to cheu asena in
ni hin tiang ral kap le plak ni du lo nak alang termin ha chu mai thal le shem phun phun in mi bu an thak them them na Myanmar ram thil changkong a Pope Francis songne minaun ha thisan lam chung a atlak ri ding ka zau khawti lau du lo nak an lang tar nak lam chung a kal I ka khuk ibil in nol ka du kaun ha ti in national history a achimve ram chung a ral kap dau kal nak chu pe zol in to a se e ral kap le plak songni pe zol in mi bu an thak na ti a dvb ne tial Rakhai ram kul mia u khwa ting neu ra zam nak in chu national history zan similar poret luk a in the sri lang akang ting neu ra zam nak in the riat la som sri luk a I chu chung a in the sri lang akang hi mai kang chu national history zan similar poret luk in athok e zan similar prasat yang a mai thatun hani mai an that khawlau ting neu ra zam nak a ra zam minung thong thum la thum lang an I mia u peng a ting neu ra zam nak hi angan big mi ase ra zam nak in the sri lang akang ko na in minung an nun nak aliam mi an lau aliam mi belte zai mazat an tia rfa ne tel Myanmar ram ju empalai u chu mu thun chu Myanmar ram palak ni ram pi lei ro ni nak sol phun in ne pi ro dakhana pengkom bacha izong a ta za chui ase ju empalai u chu mu thun ni February kulla rok New York khwa u meeting to leo a NLD chawlhan nak le committee representing pi thongsu lato CRPH chawlhan nak kong rakchim UN meeting adi nu February kulasri a uknak la tura kapni u chu mu thun chu chawza ren tun tu zul phung abor ti in ren pho nak an rak than asina in UN chungtal ram kipni ral kap chu phung lut chawza an salau cha a ren am pho mi kan chawlang lo I u chu mu thun hi ni hin tiang phung lut UN plai asitia an rak le vin ha u chu mu thun ne ral kap uknak tlak tar ding le ral kap dau kal nak cha thapek nak ato ate in ram pi le roi nak sol phun updi dal zala kulan hi bi in ta za chue ase hi ase u chu mu thun lang salau in CRPHU employee Dr. Sasale, Vice President Mangwing Khaintai chu rampi daukal nak sol phun in ta za chuive an si chun pi thongsu minister cheu khatle ramkul le ram than chief minister cheu khasong rampi lim hang tlak tar nak updi in ta za chui an si tia BBC ne tel yan kong ram than in sing thong ina machin thum thok in tlei mi le thong thak mi pa pau ta za chui tim an si tia ral kap le pelak ni tlei min ha atorel tu shi ni han an chim na cha a shi ni phuni chajin an lak ning a machin thum thok in machin thai ruk tiang in sing thong ina thong atla mi minung thong khatle za khatlang an si chu chung a akum lai ret atling ri lo mi zai mazat an thlan ha tia an lang tar zetik inda ta za chui thok asilai I lotar mi minung zai za sadda an si ti mi fyang te in thai isalau tia BBC ne tel DVC zau tu la ngai tu na nilak chunga long mak tampi kan ngai machin hai ko ak ne tong than ten halai